จันจินทักลักคมอมาซานทุปีเตมณิปุระสมเลสกีตินากวอร์นอร์ฮิดิงะกิเตปนาลดิงินลากันสันตุนีนิตาลัมดาลียาอิมฟัลฮุงตุงe-vehicle book dona dinga CM Biranin Chairlan Omega Seiki Private Limited chula Electric One Mobility Limited official te to chukom India sunga covid damdoi ki kap dok zat alenga ki gomin Bible si som gukle noi som ni leli walta Vahui TV Vaiphei News and to Tezau si chibai simtu VUNGLALNEI chanchin thakla ko makim zonen khom hitiu Manipur adinga somle segi veina governor hidinga kitep na neiding laganesan nitak lamda lia imphal hungtung Tamil Nadu State BJP President Alahi bana BJP National Vice President le Alahi laganesan tuni nitak lamda lia Indigo flight number CE2208 Birtikendrazit International Airport ahungtung he Birtikendrazit International Airport ahungtun huna Manipur Chief Secretary DGP Imphal West DC le igamsung Vaipotu khen khattena lalam tu hi laganesan in Raj Bhawan tunung nitaklam dakli le minute somni tuma Manipur Chief Minister and Biren Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Manipur Legislative Assembly Speaker Y Khemchan chule Hilaria Committee Chairman Kelaisio Teto Kimel hetu na hunle alam mangkhomui Het thei khachu government Manipur Governor Alahi Nachma Hapchula into Thatarik Somnia Governor Panmun Alu Huna Kichai to Kitona Sikkim Governor Ganga Prasad Chaurasia in Manipur Governor Hina Alalu Male Tarik Somni Leni a Indian President Ramnath Kovinin Thusu Ahung Boldung Zuin Laganesan in Manipur Adinga Somlesegi Veina Governor Panmun Luding Ahitai Laganesan Tamil Nadu BJP State Unita General Secretary Alahi Bana National BJP Secretary le Vice President Alahi Zibana Chun Amahi Najma Haptula Thasanga Madhya Pradesh Sapat Rajya Sabha Member le Hi MP Khat Ahi E-vehicle simdona dito kisaya Chief Minister and Biranin Chair hina lain Anglen Omega Group te branch khat hilai Omega Seiki Private Limited chule Electric One Mobility Limited palai te to ki ho khom na nei in ngai tu khom ahi Manipur Chief Minister and Biren Chair nanuya ki ho khom na achun e-vehicle simdona ding a bangula panlak the ahidim tile Zikal sunna ahin bangtinga phachumna a umdimti gen khomna aneyu hi Manipur chendan din mun atin e-vehicle sim lebol na to kisaya 1 mote chu iking kim welgam dangte akipat bailam taka mu thei hiding ahi zibana chun khantaw na lam to kisaya gam khot sa thei Southeast Asian country te kinga zi e-vehicle hi export theina lem chang le hung umding ahi Chule zito kisaya investor tam takten Manipura invest bolut na lungthim lin tak anei pantaw tin le gen khomna anei wi alang khatlam chun Chief Secretary le Department chum apat officer te panna a Chief Minister and Biranin Chair hina lain et thakna le nei ahi zi ki ho khomna chun Chief Minister and Biranin tu le tu a mipi phachum nalam to kisai scheme chum apat phachum ding beneficiary te kinga akin thailama tun sakding chule khantaw nalam to kisaya project hole akin thailama zo ahi thaina ding in department officer lubok te kinga thupik ahi tin again he hun chita da kal somni leli sunga India mi noi som guk legu sang somni le ni zathum som thum le sagi covid damdoi kikap do to kitonin covid damdoi kikap do zat alenga ki gomin mi Bible si som guk Noi somni leli apal tai Alengin mi Bible si som guk noi somni le li som sang somni le nga zani som seki le khat damdoi ki kap dok na ahin mi Bible si somli le guk noi som nga le segi sangli zaguk le somli le segi in ama sagul khat akikapin chule Bible si som le thum
นุยสมกุกเลสกีสมสกสังสมนีจะกุกสมนีเลลีฮีกุลนีนาอินดัมโดยกิกับเตะฮิวตินอกิเกนฮีScotland Rangers Football Club ki held zinglai Scottish Women Premier League pang nambol ireng bam mamang leikaya pat international football player ngangom bala devi king in life care ambulance LCA team 10 kipak thilpik nein til khawna hun anewi bala insung mi te damlo na tuk a takle athonin ambulance service ki peting a hitin proprietor sarang them tom bisana in again hi zikin matna huna ngangom bala in again na achun life care ambulance te lama pat thil pik le til khawna ahung mat pi bepu hilawin ka insung mi ten dam lona ka to hunu athona ambulance service le petinga ahung gen zikun kipak thu ka gen hi life care ambulance na ikui any igi family na problem le ko matam da moina free service to ni haidana family da choba posaga ma thambire duga loina na team sina laga igi da makta presentation ama should be bire haini ai leitana thaga chari aduga ikui na ha oiba na koina smai to dana team moina shemaga lebak miyam gi da makta service to bese yamna haini ai leitana thaga chari aduga any darka leipa family sinsina ambulance darka leiga di call to bidana haiga ambulance life care ambulance any darka leiba matamda call to biu Moirang Assembly Constituency Social Worker Thongam Santi in Kokta Gram Panchayat Ward number 4, 5 le 6 de hen pampik dona anehi Zichun Panchayat Ward number 5 mipite tuikul fencing ball nadi panpina le pik ahi Zidung Zuin Thongam Santi in again na achun toti tui mulauzi ka hak satna hi no mo asak thu again hi Muslim ulenauti adin Ramadan tha mat dingin Moirang Kendra Progressive Front pat in pik zo kham panpina api ahi akipedok henpam ahi le tui to kisaya department official ten nek le don the ahi tin certificate mu ahi dung zuin mi pite kinga pik do ahi mi piten le tui hoitaka mangthimin taksa hisel takin umchin hitiutin thongam santi chun again kit hi ma channa praja sing dong te sin na ya na wi dong tai khoi ma du gi ma ma khoi na praja me am na committee du na dakar ro bo pon sing fencing do wi ha bi du gi posu nga se khoi lui si da si da jabani ma du su ma tam san na sin na ga do ni adu covid-19 pandemic ya ni so wave sana khoi sin na ba yak ta ba do nga si gi yai palwa ni ta si lo jaraga ahang na Moirang kendra gi manung chanba Kokta Panchayat ki asigum labo ward number 4, 5, 6 hairo mafam ahum sida siguma akhoi la miyam gi dokta yam dakar oiraba akhoi kendra sigi khwai sidai su oiriba siguma panchayat akhoi thanga kendra gi su lonaba panchayat ki suma ward ahum sida ising mi samesya mayam ama leramba kaya du uzaru badagi Khangabok Development Led Student Union KDASU Khangabok Hungkiphudo Aguk Veichanna Champhachu Student Union Techun Zani Khan Khangabok Part 3 Khunau Leikai Community Hall Hunamangwi Zihunachun Khangabok Zilla Parisad Member KH Rajmohan Khangabok Bok Part 3 GP Pradhan Nominee M Manglem Jao Laisram Jama Senior Teacher Chule TH Bomcha Founder KIM Educational Society Khangaboka Mipoi Mohun Khop Zihuna Hin Ges Poimo Takin Apangwe Zihuna Hi KDSU Chun Kumsin Le Akipezing Sek Pride of Khangabok Tie Kihe Zi Muthaiding Mi Thum Kinga Chun Kipak Man Pik Ahi Chule KDSU logo Athaka Kipodok Le release abolwi Thobal District Hub Sunga Yai Report ke Krua Gwarok Mahadev Khubam Pechi Moiranga Thingle Go Sa Chule Tang Le Lak to Kisaina Neiten Kipon Le Ngaidam dot na Naidin ke Kru Club Tele Mera Pai Bi Ten Hit Sakna Anewi ke Kru Leimang Community Hall a Club Le Mera Pai Bi Te Ki Hokom Na Achun Pathin Ho Na Tang Pechi Moirang Ti Kimin Vo Namuna Lampi to kinai taka excavator mangin lay alawahi zi kigen na munchu khomipi ten hunsot takpat thinglego sat humbit na nasatak achipi ahi ko tabang mimal hitale authority hitalele amun hi mat phaloading ahi taitin ki ho khom na achun thupuk na ne alahi zi thinglego sat le
tang leilak to ki saina nei ten ki puna lengai dam dot na hi akin theilama hun nei dingin hi sakna anewi a hi lo le maban apan lak dan chum chum ki panding a hi tin ke Cruidal Progressive Committee Secretary Laisram Somendro in again hi Tauthomba amadi lairiba akoi Gwarok Mahadevagi Ishwar asigi saktam masi kahananaba honaramba kaya sing asi aikoi condemn tawi athuba matamda aikoi hairibasi kanana tawrambano karigidamak tawrambano haibadu athuba matamda sengok tragadi aikoi di khunja mayam aidi amadi akoi beda lairiba mayam aidi lomi chinmi mayam pullaga aikoi aidi democratic oiba maongda aikoi aingi thongda aidi di thabak chatha jagani hauji hauji aikoi Gwarok Mahadevagi lairiba mafam asi aikoi umang mamang khadna sayi ni phu yangkai hena agoigi laktuna lairaba dum laba ishwar asi adi Zelengrong United Front in ahung tungding agas ni somni lekule alafam ta freedom fighter hypo jadonang thi champhakum somku tinna Martyrs Day makang gwang tupuni ti minvu a mat hiding ahi zini chule freedom fighter hypo jadonang zana et saknan Zelengrong kiloi khomte zausin zan le candle bak dingin hit sak ahiu hypo zadonang British government in kumzabi sang le zakule somthum lekhat August ni somni lekunin Imphal Central jail alakhai lumu ahi zini hi he zingna hi khoma Zelengrong kiloi khomten games and sport activity chum ball hintin chule Zelengrong ringtelo ti slogan manga tangko dingin Zelengrong United Front in chilna asim hi HD line tanzika asimachi electricity department te lineman khatmel hit lauten khongman chuthe ka ahung zep zi kun limna alatu he thil tung to kisaya athil bolu hi doilona et sakna in kakwa electricity office masanga zanin chutmuna kiphinna aneiwi akisukha lineman chu bamon leikai mangge makhonga irengbam dipak kumsom lim le ni ahi amahi kakwa electricity office lineman ahi zani chutmun ki phinna achun mona nei tu te dan dung zuya go na pi wintin again hi zithu hi to ki sain irilbung police in mi pani manin thudot na le khulchil na nei hi tin irilbung police sapathu hi ta hi Nilakanta Sharma selling digital chule NR media teni in Tokyo Olympics India thasang vapang tele medal hunglate kipa pina a kontha haluk makhalei kayapat sanglakpam Nilakanta Sharma bronze medalist in chi in kipa pina avatak langu he zihuna chun selling digital producer Panjobam Lanajit singin again na achun ku hitale thilpha hi igama dinga hungpalu te chu til khona le kipa pina chang hit angai hi chule gamneu cha Manipur apat hung kille ki health te zik ahin ikilet sak pima mahi tin le again bena achun kumtom chani Lakanta Sharma in Tokyo Olympic Games ki helna a bronze medal ahung mohi thil bailam talu ahi puitin le again he Ukhrul district in Nahup sina kaithel apat mi pani thanglui pama athisa ki mute to kisaya chutmun ki phinna nei zo in zani hunin mitam piten Ukhrul district headquarter rally ala chiu ahi sina kaithel khu apat athisa ki mu thotrei chan kashung le nausomi lungleng achita nili ni pat ala ki hol mo chu sina kaithel khu kinga thanglui pama taksa mut samu alahi COVID-19 third wave Manipur hungtung theiding agingcha na a tokitonin kising sakna dingin Hands Foundation 10 alapi ko oxygen concentrator 50 chu Bisnupur DC Krishnan Kumarin CMO Bisnupur Dr. N Gyaneshwar King in Pikdona alanehi Z oxygen concentrator somnga hi Hands Foundation tuli Nagaland 10 ahung pi ko ahi Again Bezel na achun Bisnupur adinga zigul panpina ki muhi wang phatum tak ahi tin again hi tu din munahin district sunga mat dingin 200 a uma Z oxygen concentrator te hi COVID care center muna mat ahi oxygen concentrator somnga hung kituk te hi CHC le PHC 9 mat hidinga hi The owner of the Hans Foundation is Sri Shailendra S. Kataria. So we are really thankful
to the Hans Foundation extending his help to our district, which will be really helpful to like fight against the third wave if it comes in our district. And now this 50 concentrator will be provided to the district hospital. Our CMO service there in presence of our SP. We have handed over to these 50 oxygen concentrator to our CMO, and I have also requested our CMO to not to keep this oxygen concentrator only in the COVID care center, but also to the all the CSC and PSC, which is altogether 9 in our district, so that in case of any kind of emergency for the patient, those who are really in the need. Dinga mimali ni bol thei thil te ho ngai khok thaka bol chi dingin Vahui TV lama ki patin ikichilu ahi zite chu ahi le face mask bol jing ding khat le khat fit ku ki ka ding mai mit khut sop thing jing ding chule covid dam doi ki kap thei zo si ki ka pa na ki pat dam le bit takin chin ku hitiu avela athupi te Manipura somlesegi tinna governor hidinga kitep na lading laganeshan tuni sunung dakli a impal muntung e-vehicle puk donadinga CM Birenin Chairlan Omega Seiki Private Limited chule Electric One Mobility Limited official teto chukhom Dokzat alenga ki gomin Vaibel si som gukle nui som ni leli valta Tuni adinga Vahui TV Vaiphei News zitan chu ahitai en tu te zau si la lengun mangpha